अहानबदा मरुओइबा पाव आसाम की कसारदा मैतै पंगल अमदी विष्णुप्रिया के अपुनबा मरी सागतनबा मणिपुरी यूनिटी कन्वेंशन चीफ मिनिस्टर एन बिरेना सरुक यादुना पांगथोखरे कांगलुप अहुम के अपुनबा कमिटी अमा सेमलगनी हाइना लाउथोखरे मणिपुर की एमपी अहुमना पार्लियामेंट की मिफमदा वा अमता ngang तुमिना लैरिबसी मणिपुर की ओइना लाइबक थीबनी हाइना एमपीसीसी की वाइस प्रेसिडेंट हरेश्वर ग्वासामीना फोंगदोखरे नोने डिस्ट्रिक्ट की खौपुम एरिया दा NSCM-IM का ZUF का कामनबदा NSCM-IM की केडर अमा सोक्ले ZUF की केडर अनि सिरे अमसुंग लिसिप्रिया 𝐂𝐲𝐯𝐬 मोइरांगदा मसिंग यामलबा मियामना हराव तराबना ओख्रे महाकना लाक्लिबसी मियामबु पांगल थौना हापनबा लाक्पनी हाइख्रे बयामुक्रुमजरी नॉर्थ ईस्ट विंडोना संदोक्चबा निमिदांगी मणिपुरी पाउ मिटिंग ताबिरिबसिंगबु सुरबला माइरेम्बम तरामना ओक्चुरी हौजेक मियामदा पाउ मचा खाइना पिजरी आसाम की कसार डिस्ट्रिक्ट की मनुंग चनबा खोइरेन दोदपति पार्ट 4 द ऑल असम मणिपुरी स्टूडेंट एसोसिएशन अमया अमदे निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा अनिना पुना खुचसमनदुना मैतै पंगल अमसुंग विष्णुप्रिया की अपुनबा मणिपुरी यूनिटी कन्वेंशन की थौरम ngasi मणिपुर की चीफ मिनिस्टर नोंगथोंबम बिरेना होंदोक्तुना पांगथोखरे मणिपुरी यूनिटी कन्वेंशन होंदोक्पगी थौरम अदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन वर्क मिनिस्टर गोविंदास कोंथौजम पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मिनिस्टर लैसांगतेम सुसिंद्रो मोइरांग एसी के एमएलए थोंगाम शांति लमलाई एसी के एमएलए खोंगबान ताबम इबोमचा अमदी कैराव एसी के एमएलए लौरेंबम रामेश्वर मैतै वुमेन एक्शन कमिटी फॉर विलेजेस प्रोटेक्शन लखीपुर की प्रेसिडेंट सुनीता कोंथौजम अमदी निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा की जनरल सेक्रेटरी जिष्णु सिन्हासु सरुक याखी थौरम अदु होंदोक्पगी सरुक अमा ओइना अयुक पुंग 10 ताबा मतमदा ऑल असम मणिपुरी स्टूडेंट एसोसिएशन अमिया चीफ एडवाइजर 𝐃𝐄𝐃 कुंदाल अमदी निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी महासभा की सेक्रेटरी जुसुना फिराल चिंखटकी कन्वेंशन अदुगी अयुकी सेशन दा ग्रुप डिस्कशन ओइना मणिपुर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन मणिपुरी यूनिफिकेशन मूवमेंट मैतै पंगल अमदी मणिपुरी विष्णुप्रिया हाइबा हिरमदा अमिया की चीफ एडवाइजर KSH कुंदालना चीफ कन्वेनर अमदी जॉइंट कन्वेनर जिष्णु सिन्हा GS NBMM असम अमदी कोकोमी की स्पोक्सपर्सन खुराइजम अथौबना मॉडरेटर ओइदना थौरमदु पांगथोकी थौरमदुगा मरी लेना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई चही कयागी ममांगदगी मैतै विष्णुप्रिया मणिपुरी अमदी मैतै पंगल पुनसिनबा होनदुना लाक्लबसु ngasi फावबा माइ पाकपा ngमखिदे अदुबु ngasiदी अमिया अमदी निखिल विष्णुप्रिया मणिपुरी महासभान सिंदुना सिलचर की मनुंग चनबा खोरेंदा मणिपुरी यूनिटी कन्वेंशन की थौरम अमा पांगथोक्तुना अपुनबगी सक्तम उलिबा असि हिस्टोरिकल निमित अमा ओइना लेहौरगनी आसामदा लैरिबा सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन CSO सिंगना मसा मसा की ओइबा वखलोना लमजिंग ओइदुना थबक तौबीदना अमतो ओइना पुन्ना जटमिनदुना अपुनबगी लिंगजेल उतमिनसी हाइना मियामदा अपील तौखी मणिपुर अमदी मणिपुर की मपानदगी मणिपुरी सिंगना आसामदा थुंगलरबा मतमदा लैफम चफम के अचौबा अवाब अमा मायोकनरिबा असि अथुबा मतमदा कोखनबा गेस्ट हाउस अमा अथुबा मतमदा सारगनी लोइदना तुंग कोइना अखोय अमत ओइना चटमिनबा मैतै पंगल अमदी विष्णुप्रिया के अपुनबा कमिटी अमा सेमलगनी हाइनसु CM बिरेना फोंगदोखे कोफम लंथादो ग सत्रेबसिना मयाम अमा उनबा फंगनबगी तंजा पिबि हिलमा अदुगा या मरुओइना ngasi के सुगुम्बा मणिपुरी यूनिटी कन्वेंशन ngасai President moderator mana amyagi vice president heba mana nangbada ayamba point kari yawi unchen na hona bada ngamdagna sahi kuntra amani ko man lakrabadu reports Vishnupriya Manipuri adu maidai pangal hai ba sigi marta ngasidi Assam da tabidi ba Vishnupriya amadi Manipuri maidai pangal sigi apunba wakalo namadagi ko ngasidi punba phange अखोगी आसाम दगी लेबिरिबा विष्णुप्रिया की सिंनाव सिंह अदुगा मैथै मणिपुरी से आसाम मणिपुरी की सिंनाव सिंह अदुगा मैथै बांगल की सिंनाव सिंह सी फमिनरबा मतुंगा अखोई तंगाई फदना मसुगुमा थबक अमा पुनसन दगी थबक सिमा तौद्रगदी कोई असोनबा असोइबा लालगनी हाइबा नुमनांगबा को फोंदोरबा मतुंगा पुन्न खनरकांदा गुवाहाटी दगी खोजाई दगी करी करी लैबा मयाम से पुनसन लकांदा इवन त्रिपुरा के यावना
Bangladesh ki yauna tanar ka da koi sa apun ba masalat si hai na hana pa koi re hana ka na te kambu taro ka na sa Silchar da Nagong da Lakhimpur da Digendrojit ki Thangal General ki Murdi Timba kaya lakre batang do de si minister oi de ni mamangi matam de amkang pun ba phangadi ko hai na khana galak ki bani ado bai sona sandi da si minister oi hen bir ba matung da mamangi tam na sori hona janam da banate ado mamangi tam da covid lakhi ba sahi ani makai ki matam mangi ba ado ga sarkar da manipur sarkar da instability ki ba matam khar lai ki badun mar ko ka dai lakho ngam ki da bani Manipur ki MP ahumna hojik chathariba parliament ki mifamda Manipur ki issue ki matangda wafam amata fongdok pangamdana sarangda leiba nongsana mamailo laga leibagom leire haina Manipur Pradesh Congress Committee MPCC ki Vice President Hareswar Gwasamina haikre ngasi BT rota leiba Congress babanda pangthokiba paugi mifam amada wafam asi fongdok laduna Hareswar Gwasamina hai BJP ki lengak lakpadagi Manipur ki puwari da amukta thokitriba thodok kaya thokhanduna miyamda kauba ngamlaroi Kudol kaya pire MPCC ki team ama Delhi de chatuna Manipur ki MP ahumda tongan ba wafam singyawba memorandum pisinba matamda MP Dr. RK Ranjan di mahaki oina parliamenta wangangba yaba yadabagi wafam kaya leirabasu Manipur da thokliba irang asi loisinaba hotnari haina fongdoraki hairi Nongda laiden pakhang bagi matam degi chatnaraklaba ningol chakobada ningol singna chara hen kiba asemak Manipur gi puwari da ningsing duna lehuragadaba amani Diwali nimitta maimam kiba asina anoba puwari amasemle haina Hareswar Gwasamina haiki masagi maraibakta mitai singna refugee oina leiba Tampaki mafam singdagi hendokpa chathokpa ngamdaba low khawba igeibada security ngak khawba asi mamangda amukta thengna kidri Defense ki oina power leibada Indian Army na malemda mari subada leiraga mapandagi changsilakpa masing yamdaba kuki narco terrorist singna landarakpada ngakpa ngamdaba haibasi malemgi puwari da munai draba amagum lehauragani Manipura tha taruk hena internet thingkiba asisu ahanbane May ahum dagi haurak liba irangda laikhidraba mioi singi mihat pafaba ngamlabasu asiba hakchang sing puthokpa ngamdaba asimak angak pafawe minute mapan khaktagi assembly phamba asisu puwari da ahanba oiri tha asigi mari dagi hauduna phamba haukiba parliament ki winter session da Manipur gi issue asigi matangda ngasi fawba pukhalakpa thengnadri mamangda pham kiba mifam kaya dasu Manipur da thokliba issue asi pukhalabasu kuina ngangbagi matam pidriba maram karigino haiba achoba wahang ama oire Manipur miyamna thagat kiba MP sing adu MP amagi tawdraba yadraba thaudang amani khana thabak tawrakpa pami hainasu Hareswar Gwasamina fongdoke Mathangdadi BJP ni hek palingai di oi MP ya bje thar roi se makoi gi lagi bai intelligence ki source mayam dagi makoi Manipur gi mamda kamain tori kaidori haibana singba mayam ado akoi home minister Amit Shah da feedback piraga mana du nganga chanoba akoi gi lamsidagi kari bai MP sing leibai kari mathau tari ge ba thauna leina moi wela chongchalu Manipur gi mamda ngangu nongsa da mathau kari gi makoi na case da leiba sarung da leiba Nongshadona Makoina, Mammy Macranga Lola Lady, Kari, Marungi Nova. Tantopa Kiribra, Kariki, no Moina Kirizikana Nova. Ningon Taku Nimita, Ningol Sing Sarahan, but say, Pitivigi Tiasta, Nongda Liden, Pakamanapan, by United Manipur history over the Gina, Nasivo with the Ahanbani, Masimi Tias 7. Anishu with the Mai Kumai Diwali Nimita, Mai Mamba, Manipur Tiasta, Masishu, Ahanbani, Puari Seme, Congress Namamdava, Mayamdu BJP Nangame, Tampaka Leva Muisina, Maru in a Manipuri Mate Singna, Tampatagi, Hendoma took the Sin Jadava, Masima Sumakui Puari Seme. Low cover, low ye with the security sana the cover, Masisho Aquina, say Kumpugena, Aquina, Hinga Abasida, Mamanga Tunga, Dirty Kandre, Duga, Amukta Ugi Diva, Adugumba, Togo, Amani Habitation Tamjage, Aduga, Maribak Muktada, maintain a refugee waiver, refugee in the labor, Masimasu, Makoi BJP, Langaki, Sasoni Matanda, Upangi, Muli Singumpu Hen, Bagi Mayumaki, Mang Takwa. Handinmangam the labor, Masimasu Itias or Organi, narco terrorists in the Manipur Mapandagi, Landaraga, mighty Indian security force, Indian Army, Nakumundava, Masimasu, who Itias the Organi. India lengaka political talk sataduna aroiba wakai ama purakataba khazikta ngaire haina laidiba nagagi lalholup NSCM IM gi kadar singna makhoiga yamna
कन्ना येंगथिनरिबा सेंटर का सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन साइन तौनदुना लैरिबा खुलाई पाइबा लूप जलियारोंग यूनाइटेड फ्रंट 𝐍𝐸𝐹 की कदर सिंगा ngasi नोंमै कामनाबदा NSCM-IM की कदर अमा सोकले अदुगा 𝐍𝐸𝐹 की कदर अनि सिरे हाइरे इम्फाल फंग पाव कामनबगी थौदोक अदु ngasi अयोग पुंग 8 खरा हेलकपदा नोने डिस्ट्रिक्ट की खौपम पुलिस स्टेशन कोनबा लमदांगमै खुंदा लैबा हेलिपैड अमगी मनाक्ता थोकिबनी हाइरे NSCM-IM की कदर खुदपु अमना मफम अदुना चंगसिनबदा हाना लेरंबा 𝐍𝐸𝐹 की कदर सिंगा नोंमै कापथोरकपदगी हंदुना अकन मोंगदा कामनखिबनी हाइरे कामनबा अदुदा NSCM-IM की कदर अमा सोखी अदुगा 𝐍𝐸𝐹 किना अनि सिखी असोकपा NSCM-IM की कदर अदु मखोइना पुरगा मफम अदु थदोक्तुना चटखे 𝐍𝐸𝐹 के असिबा मियोय अनिगे हकचांग सिंग नोनेदगी मियामगी लुप सिंगना ngapiगनी मियामगी लुप सिंगी मिहुत सिंग चंगसिंदुना लौथोखरे हाइरे मालेम पुंबना सखंगनरबी चाइल्ड क्लाइमेट एक्टिविस्ट फॉर जस्टिस लिसिप्रिया 𝐃𝐄𝐯𝐬 ngarang numidang moirang da lakpada taramna okhrei moirang gi konjengbam laikai kumam laikai amadi moirang lamkhai da miyamna candle thanduna लिसिप्रिया बु ओखी मियामना महाकपु तनामना ओकपदि नुंगाई अदुबु नुंगाइतबा थौदो कया थोकपा मिसिमिना कया असिगी खलुरगदि नुंगाइते हाइना लिसिप्रियाना हाइखी महांगा लाक्लिबसि मियामदा थौना पिबा अमदि मियाम पुना अमत्ता ओइना थेंगनरगा जस्टिस पुरकनबा होटनमिनसि हाइना फोंदोखी अदुबु म्यामसदा आई उनाबा लाकिंगबदो आई उनाबदो यामथिना हरावी आई यामथिना हार्ट टू हार्ट अदु म्याम जो वारी सानाबा रिलीफ कैंप दो ngasi चटपदो यामथिन नुआई तबे यावी म्याम स्टलाइजे म्याम दा थंगना पीना बने स्ट्रेंथ पीना बने डिफरेंट नतबिदा अलग नतबिदा अखोय पुन्ना अमा होल ओइना वन ओइना ना अखोय पुन्ना फाइट तबिनाजे मैं आपको फाइट कपिना तो जे अकोई जस्टिस फंगदिने जस्टिस फंगना अकोई फाइट पुन्ना वन ओइना टुगेदर ओइना अकोई पीस पामी अकोई लोई पीस की प्रे कपिना जे अदु आई जु अकोई की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा आई जु पुश फॉरवर्ड तगनिसी वायलेंस जे अकोई की हिमालय बा मणिपुर दा तविबा थौदो ngaiजे सि लेफननाबा आई जु एक अंगम बताओगे सी वायलेंस से लेफननाबा अदुगा आई की कॉन्फ्रेंसिंग चटपदो आई की स्पीच रिव्यू मीटिंग्स से चटप खोरपा याबदो आई मैप चोबा प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कुंबा उनाबदो आई अदु जु मणिपुर की तविबा थौदो ngaiजे वायलेंस दुमिनो हार्ट बखना बजे डिफॉरेस्टेशन कॉपी ड्रग प्लांट खाउना बजे आई लो असिंग बारी नु लो लीगी लो हाईगी ने होय बु होय बबो होय ददा होयगी अवाबा ngaido aina loi moi beligi aina adumana singba warido aina moide loi haigi adubu aina khata haiba je yaroi akhoi myam punna ama oina ayam ka haijarake fight to bama jangi adumana khoi si fight ta punna one ona yari akhoi si fighting win to wani akhoi justice phangani akhoi the peace dilakani adugi myam aiga fight to mina jeko amuka myam akhoi punna one ona together ona fight to jeko कांगलेई चनुरागी निंगोल वॉलंटियर सिंगना ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट की तोंगान तोंगाबा रेलिफ कैंप सिंगदा चतुना टेंगबांगी पोलम कैमरम येंथोख्रे ngasi येंथोखिबा पोलम सिंगी मनुंगदा आंगांग सिंगी लाइरिक तंबदा चंगबा पोलम सिंग निंगथम थागी अरुंबा सेना इनबा फिरोल सिंग सैनिटरी पेटना चिंगबा यावरी टेंगबांग पोलम सिंग अदु येंथोकपदा सरुक याखिबी कांगलेई चनुरागी मेंबर अमोम थोई चनुना हाई कांगलेई चनुरागी निंगोल सिंगना लमदम मसिगी लानगी चैथेंग फंगलिबा तांपाकी इमा सिंग इपा सिंग इचे इयाम्बा इनाउ सिंगदा अंगम टेंगबांग पीबा ओइना पोलम सिंग असि मतेंग पांगबनी ममांगदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की रिलीफ कैंप सिंगदसु येंथोकचख्रे मखाताना ngasi थौबाल डिस्ट्रिक्ट की रिलीफ कैंप सिंगदा येंथोकचबनी हाइकी ngasi akoina lakchari ba se kanglai chanura tim dagi ne mamang da bisnupur district ko ina relief camp around 15 mukti ko yojare aduga handaksina thawal district ko ina lakchabane adu ngasi se ko ayukki pung 8 dagi start horokpane si haji ji lai jai jawna ko do bokki gi dane siror matung ko haji ki oina ya report rom da chatna ba sem sajari aduga ngasi se akoina pujarai ba polam sing sidi morina sanitary pad mi pi gi oiba aduga ingam dagi firol adagi angang sing gi lari notebook
पेंसिल चिंबा जरगा लाक्चबने मणिपुरी मैम अमना अखोइबु थाजाबिदुना मतेंग मैम अम तौबिरे मोइना पिबिरको पोलमसिंग अदो अखोइना रिलीफ कैंप अफम खरा खरादा अखोइना यौसनजबा ngamnaba hotnajabani May 3 dagi horaiba irang asida awana मैम अम तारबा खुन खुन मैम दगी लागा ngasi relief कैंप अफम खुदिंग मक्ता लैरिबा सिदा अखोइगी कांगलाई चनुरा टीमना angamba खरादंग तौजगे हाइना थौरांगजरि थासी की मंगादा चिंगनिंगाई ओइबा मवोंगदा खोंगमन जोन 2 दा लैबा सीजे गुरुमयुम विद्यानंदगी लोइनाबी लांगपोक लाकपम निंगोन रोमितागी मिसी एसिगी मतंगदा नुपी मपामगी मियोइसिंगना ngarang फोंगदोकिबा वाफमसिंग युमफम यावदबा अरानबा वाफमनि हाइना रोमितागी मचानुपी सीजे गुरुमयुम रोशनीना हाइख्रे ngasi manipur fresh club ta imphala pangtokiba paugi mifam amada wafam asi phongdokladuna roshni na hai apopi mamaga mapaga numit aduda khana chaineba amata thokiba laite matang asida apopi mamagi mapam kanto sabalgi mihoi singna romitagi mihat asi mahaki nupana hatpani haiba wafam asi aranba wafamni makhoi ani khana chaineba amata yaukide numit aduda masa matanta yumgi main door pangkha amada thori yanduna sizabani haiki mahanga thori yanduna leiramba hek thengnabaga mapaga loinana पांखा अदुदगी लौथरबा मतुंग जेनिम्स हॉस्पिटल दा खुदकता पुखतुना लायेंगनबा होनखी मदुगी मतुंग रोमिता लैखिद्रे हाइना जेनिम्स की माइकैदगी फोंदोरखी हाइरे मिहाद असिदा अपोप मपा करिगुंबा हिरम अमतदा चेनदे हाइनसु रोशनीना फोंदोकी ममागी मपामलोंदगी हाइखिबा मैम अदो अरानबनी अदुइ नुमितुदा आई इसामक प्रेजेंट तवी बाबागा ममागा खतना जैनबा अम्बु यावखिदे बाबागा इनाउपागा जेंगा तुमगा अमुका थोखिगे लोशनबा तवदा ममाना अंगांगदो थममो चटके सुनंग चटखो हाइ मतम बाबाना यादबिदा बाबागा इनाउपासिगा अमु चटखरबा तुंगा ममासु लोशनगा थोखरे आइदी आई इसा नुवाइतबगी आई कादा हिप्पगा लैजबने ममादो हलागा मेन डोरदो मनुंगदगी क्लोज तौरमने तौरमगा मनुंगदा मथंदा सुसाइड तौरमनी बाबागा इनाउपागना थोंग थलकपजिदा आइना थोंग हांगागा आइना थोंगलमगा आइगी कादा अमु चंगे तौबदा बाबाना आइगी मिंग पलगा नंगु केम उहौद्रबाना लापदा आइना चंग ममादो फेंदा मथंदा हेंग तौरमे अदुदा बाबागा आइगना इवन कनबा याहौरगदीना लौथबा मतमदा आइना ममागी मखोंगदा पायरगा बाबाना मक्समदा येलिबदा लौथोकपदा ममाना वेटो लुम्बा हेनमनबदगी अमुका ममागी मकोकतो अमुका लेबाक मखादा कन्ना येसनग्रे अमुका अदुदगी फमुंगदा थम्मगा अखोई नाकंदा लेबा ददौखोय बाबाना कौरगा हॉस्पिटल दा पुखतपदा नर्सना लेट्रे ना हाइए ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯥꯒꯩꯒ ꯇꯥꯟꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯅꯗꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯇꯣ ꯑꯃꯠꯇꯁꯨ ꯅꯪꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯗꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯂꯩꯔꯨꯗꯅꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯣ ꯑꯩꯗꯤ ꯊꯦꯡꯁꯨ ꯊꯦꯡꯅꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦ ꯃꯥꯅ ꯄꯨꯈꯠꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯀꯥꯏꯅ ꯊꯝꯗ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯧꯔꯛꯏ ꯏꯌꯥꯅꯨꯄꯥꯒ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒ ꯇꯧꯗꯅ ꯄꯨꯔꯛꯅ ꯑꯩ ꯒꯥꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯋꯥꯟꯊꯗꯅ ꯂꯥꯛꯅꯗꯅ ꯑꯩꯁꯦ ꯇꯧꯗꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯌꯧꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯑꯩ ꯁꯣꯔ ꯊꯤ ꯍꯣꯜꯂꯒ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯅꯥꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯣꯏꯗꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅꯅꯦ ꯏꯕꯨꯡꯉꯣ ꯅꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯧꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯁꯥꯗꯣ ꯑꯃꯨꯛꯇꯗꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯅ ꯄꯥꯡꯕꯤꯗꯅꯅꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯈꯨꯠꯇ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ ꯃꯆꯥ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯁꯪꯁꯀꯥꯔ ꯌꯥꯎꯍꯟꯒꯦ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯨꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯤꯔꯦꯟ ꯁꯪꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯠꯇꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯧ ꯅꯨꯄꯤꯗꯣ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯃꯇ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨꯀꯣ खुराई लमलोंग लैबा खुराई पुथिबा संगलेंदा ngasi खुराई माइकैगी मसिंग यामलबा मैरा पाइबी सिंगल लोइनना अरामबाई तेंगोल यूनिट 17 हांगदोख्रे यूनिट हांगदोकपगी थौरमगा मरी लैनना यूनिट 17 ना पुथोकपा अरामबाई तेंगोलगी इसै अमसु फोंखी तोंगान मफम क्यादगी लाकपा मैरा पाइबी सिंगना अथेन भोट कतुना चिंगबी चेंगबा हाइदुना थौजाल पिरमबदा अरामबाई तेंगोल यूनिट 17 गी माइकैदगिसु इमा सिंगबु तरामना ओक्तुना पुपनमक याइफबा ओइमिनरसि हाइना थौनिजकी थौरमदुगा मरी लैनना अरामबाई तेंगोलगी फिराल चिंखतुना अरामबाई तेंगोल यूनिट 17 सफोंखी Universal Mother Organization UMO की प्रेसिडेंट मोइरांगथेम सरोजिनी लैमबु World Human Rights Protection Organization WHRPO ना The Great Mother हाइबा मिंगथोल पीदुना अवार्ड पिरकपदा लिंथोइंगंबी Women Association अमदी Universal Mother Organization लमसांग ब्रांच ना सिंदुना लमसांग थोंग मनिंग कम्युनिटी हॉल दा ओकपगी थौरम अमा पांगथोख्रे थौरम अदुदा लिंथोइंगंबी Women Association की सेक्रेटरी नोंगथोंगबम तंफाना हाई लमदम असिदा इमा कयाना कथोकपगा लोइनना लानफंग कयादा चतुना मियोय कया उनदुना अमत ओइना पुनसिनबा होनरिबा थौदांग असि
mama oibi kya na tamjaningai oi chahi 30 rom asida ima asina thabak kaya torakpa kaya asina maram oiraga World Human Rights Protection Organization na The Great Mother haina mingthon piduna award pirakpasi yamna maram chai maram aduna tung koina imagi matung induna imagumna atoba thabak thogai kya da saruk yana ba hotnasi haina phongdokhi Ima Moirangtem Umbi Surajini Leima President Universal Mother Organization Aikoigi World Human Rights Protection Organization The Great Mother Haiba International Awardee Ama Pirkiba Asibu Aikoina Tarana Oksabagi Reception Program Ama Tokjibasi Aikoi Organized Okjabana Linthuingambi Women's Welfare Association Taukthong Lamsang Thong Mani Amadi Universal Mother Organization Lamsangi Branch Kaloina Aikoi Taukthongi Community Honasi Pangtok 7 Aikoi Imana Manipuri Oina Asauba Tudang Maya Kanda Masa Oiba Mayamsi Mahuchilakanda Imana International Oiba Award Ama Pirapase Aikoi Masa Moy Aikoi Tasina The Great Mother gi mingthon fangkrabi UMO gi present Moirangtem Sorojini na hai mahangna award asi fanglakpada Canada su haiba laikide icha singna award adu ukibana miyam khanghandaba yaroi haina icha singna khanglakpadagi ngasi gi thoramasi pangthokibani mahangna thongna phana miyam gi damak lepkhiba asi freedom fighter ima momon ima chaubi ima kumbina thanglamba kayada tung induna chatlubadagi ngasi thokliba irang asi loiba naidri nomogi fibam soksin lakpa henjilakle isa singna wakhal munna khantaduna amat to oina punsinduna watanaba matam oire haiki Mai paradi mai na ko kokani kolom paradi kolom na ko bulam jingani hai bache akoi khangwa matani ijenba amatani adina adiba tidin kiba amadi aina taukiba matanda ai panla ba yana ri panapani aikoi gi seshida delivery ama tawe angang atopa amaga lamlandana akoi maru hekta poksopa angang adri mapa je chengi khangge ekta khajira achum bane mi gi yumeka thugepa yumeka mai thaga adu ba machigi ning tam la lo mayam ji ga adu ma kai pu mara thudege aina chong thoga awa utai ni to ekari achum ba che kanana pur pigeni medicare Thaubalgi CEO oidiba Tikendrajit akoijamna iba Jennifer haina mingthon ba fiction novel amangasi hauna be matung ina Manipur Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi gi convener Professor 𝐂𝐸𝐻𝐸 bana Thaubal wangmataba chingya da leiba YBHW sanglenda pangthokre lairik fongbagi thoram adugi manungchanna haukiba me ahum dagi hauduna chathakiba kanglup ki irangda laikidraba athoba singi mafamda minute ama tumina leptuna ikai kumna ba utke ngasi pangthokiba lairik fongbagi thoram aduda Manipur Language Advisory Board Sahitya Academy New Delhi gi convener Professor 𝐂𝐸𝐻𝐸 ba Manipur Sahitya Samiti Thaubal ki President Retired Wing Commander AK Devendra amadi Danamanjuri University ki Assistant Professor Dr. Sarat Chandra Longzambasu Saruk Yaki Aiba Tikendrajit akoijamna wareng lairik ama amadi saireng lairik ama iduna miyamda khudol tamkhraba matung ngasi fongliba Nobel asina mahaki ahum suba lairik asigi matangda Danamanjuri University ke Dr. Sarat Chandra Longzambana lairik adugi nungi oiba masak miyamda taki haire Chahi khudingi poinu thagi ahanba nomaijing numita leptana pangthokuna lakpa chahi gi chanau tangbagi thoram ngasi moirang thangjing laikolda chak thongba miyoi nifuni thoina nga mol 15 amadi kg chamagi cheng bag nifu thongduna miyam hupna chanau tangkhre thangjing seba mandal amadi Phamnaiba chairap loisang na sinduna pangthokiba chanong tangbagi thoram aduda Manipurgi mafam kayadagi lakpa miyam amadi moirangi akoibagi miyamna chanong tangba aduda saruk yaki mathel tare na khujing oiduna katkiba chanong tangbagi thoram duda chagluk lising amaga chatruk ahanbagi oina chaki madugi matungda chagluk lising amaga Chongha zaduna masing yamlaba miyamna saruk yaba chaklena ma oiki thoram aduga mari leinana thangjing seba mandal gi secretary 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐄 phongdorakpada ngasi pangthokliba ibudau amadi event dau anigi chanong tangbagi thoram asida miyamna mateng pangbiduna mapung fana pangthokpa ngamhanbibagi damak thangjing seba mandal amadi famnaiba chairap loisangna pumnamapu thagatpa phongdokchiri haiki
December की तारीख 13 कोइनू के मंगाली पांदा मोबाइल में भी असिदा उबदौ थांजिंग की चाही की तंगौ कटपा असिदा अखोई चौराना मणिपुर अमसों मरांगी प्रजा कया गोइना अतोप मफम कया दगी लापा उबदौ दर्शन तौबिनिंबा चौराना मियोय लिसिंग अहुम दगी खरे हेना हजि इदौगी दर्शन तौबगा लोइदना अखोइना बामोन निफुनि थोइना थोंजबनी ला मोन तरा मरा सेंबे निफु केजी चाबनी निफु गुंबा थोंजै लोइदना थोंजबना नंगाइजरिबदी अखोइगी चलो कल्पासिदा यामना चावना मतेंग पांगिरपा मयार अमसुंग मणिपुरदगी लापिबा वॉलंटियर मयाम मिंगोइना पांजजरबसि लोइदना सिक्युरिटी की अरेंजमेंट तौबिरपा एसपी विष्णुपुर ओसी मोइरांग थोदो हेदोंना प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया की चिलिनाव सिंबुसु यामना थांगिंग सेवा मंडल की सेक्रेटरी अमो ओइना पुंग थौलाबता मोइसंगी तरफदगिसु अमोहना मणिपुर अमसुंग मयार प्रजा संघ रावखैलेतना थागत पुंगचन Ilhom Research and Publishing Center na senduna ngasi Manipur Press Club ta Azad Kumol na iba to saub aran khubamgi lambi haina mingthon ba lairik ama hongnabi matungina phongkhre lairik phongbagi thoram aduda Jamaite Ulama in Hind Manipur gi Vice President Hazrat Maulana Mufti Siraz Ahmad Qasmi DB amadi retired IAS Janab MA Satarna Chief Guest President amadi Guest of Honor oina saruk yakhi thoram aduga mari lainana aiba Azad Kumol na phongdorakpada मियोई बाहाइबसी सेंबीबा मपु मा की पांदम अमगी मखादा मपु महा की ख्वाइदगी अथोइबा खुदसेमनि हाइबा मिंगथोल पिदुना अतेनबा मतम खरगी ओइना थौरम थौसिल याथोक्तुना पुंसी अमगी दमक चांगेंगी मसक्ता मालेमगी थाकता थारकपनी इसाना इसागी मसक खंगजनबा होटनबदा थाक अहुम लई मयेक सेंगदबा सरम चटका पुनबा अदुगुंबा थाक मखल अमा इसाबु अचुम अरान येंगदगा काखटचनबा लंबी अमा सेंबगी थाक अमा अमदी इसाना इसागी इराल याजदुबा अचुम अरान ngakpinaba thaksing asi lairik asi parabadi hena mayek sengna khangba ngamgani hainasu phongdoki lairik asi ki mamingna tasawuf sabilun nizat haibadi tasawuf aran khubongi lambi haibani lairik sine piribe message si miyobigi mahusa si sokot panai aduga masigi sokot anabagi lambi asi tasawuf haiba asida mayek sengna tai मियोबसे थांगलोन अहुम दा गाखत पे याय मी अमसुंग सागी नेचर दा लैबा अमा मियोबगे असेंग नेचर अमा अमसुंग मियोबगे अथोय नेचर अमा अदुगम अथोय नेचर अदु यौनबगी दमक्ता लंबी अदु इस्लाम ने यात पसि तसौ नि हाइना अखोगी सेंगलब कुरान अमसुंग हदीस तगे अखोना फंगी अदुगम बा वखलोल हाइबदि मियोबबु अवांग बथाक्ता पुखत पा अमसुंग अथोय मियोय पोक अमगी थाक्ता लांगनबगी दमक्ता यातलिबा लंबी अदु तसौ नि हाइबसिनी लारिक असिगी पौजेनसि Karnataka Maite Association KMN Sinduna Tayol Amatuna Chatarakpa Nupi Lan Wiki Thoranga Mari Laidana Tungan ba Relief Camp Singda Tengbangi Polam Sing Yentokre KMA gi Core Committee na Thadorakpa Chirolamana Hai KMN Chatarakpa Tengbangi Polam Yentokpagi Campaign da Fayeng Girl High School Relief Camp Taren Popi Relief Camp Kangchup Relief Camp Torbung IDP Maira Paibi 𝐶𝐿 IDP Maira Paibi amadi Sinam Khungi Khunja Singda Tengbang bagi Polam Sing Yentokre KMA na Tengbang gi Polam Sing Yentokpada Imphal West District ki Deputy Commissioner TS Kiran Kumar amasung Indigo Airlines ki staff singna mateng pangbibadagi mai pakna pangthokpa ngamkhibani madugidamak KAM na thagatli haina phongdorakli Chahi Kudingi November Tarani Panda Pangthokuna Lakpa Taruk Lak Suba Naturopathy Day 2023 ga Mari Lainana Naturopathy for Holistic Health Haiba Wakalonda Naturopathy gi Kanabasing Miyamda Kangan Baga Loinana Free Naturopathy Health Camp Ama Ngasi Kakting Wairi Panjau Palumda Laiba All Age Home Kakting gi Relief Camp ta Pangthokre Loinana Mamang Tha November Amadigi December 13 phauba Pangthoknariba कौन बनेगा स्वास्थ्य रक्षा KBSR कैंपेन सु पांगथोखरे Ministry of Ayush Government of India Surya Foundation International Naturopathy Organization INO amasung 𝐶𝐤𝐸𝐬 Manipur Yoga and Nature Cure Association Kaksingi Makhada Laiba Anadesing Yoga and Nature Cure Research Hospital Machin Manauching Kaksing na Sinduna Pangthokiba Thoramduda 𝐶𝐤𝐸𝐬 Manipur Yoga and Nature Cure Association Kaktingi Secretary Dr. Mayang Langbam Rajkumar Senior Citizens Forum Kaktingi President and Nimai Singh
Peace Committee District Administration 𝐃𝐄𝐯 Vice Chairman ꯌꯦꯡꯈꯣꯝ ꯅꯤꯂꯆꯟꯗ꯭ꯔ Committee asigi co-convener 𝐃𝐄𝐯 PHC 𝐃𝐄𝐯 MO Ayush Dr. N Amravati Anand Singh Yoga and Nature Cure Research Hospital 𝐃𝐄𝐯 MO Singh Dr. Y Rajesh Dr. N Senorikana Thauram Mapu Singh oikibaga loinana naturopathy gi maramda miyamda khanghanki mioi kyasu health checkup toktoki Global Model Indiana Sinduna Maharashtra gi Sangli District ta numit mangani chupna pangthokadaba Mr. India 2023 da Manipur gi Jera Stingombam amadi Chitrakanan Thongdam saruk yaragani haire ngasi Manipur Press Club ta pangthokiba paugi mifam amada Jera Stingombam na phongdokibada handak pangthokadoriba Mr. India 2023 asi Global Model Indiana Sinduna pangthokba anirak suba Mr. India competition ni haike competition asigi grand finale da tha asigi kunmari da Maharashtra ki district ama oiriba Sangli da pangthokane event asi resources amadi sangai ngakpigini Sangli Festival anina puna sinduna pangthokadaba event asida Manipur dagi mioi anina saruk yaba si lamdam asigi chawthok seningai ni amadi saruk yagadoriba asidasu miyamna thaujal pina biu haina su phongdokhi December ki nangul mari da pangthokadoriba Global Model Mr. India sida second edition sida pani serve yasai Manipur represent or thokeni Global Model Mr. India ai se handa ki oina second edition oina tawbone director Sir Amar na silaga atat pagi oina ti ai yamna proud feel hoisai aduga mayam gi mapunda ai mai pa ko hoisai ki haina su kamse Hauze paugi marak thatna break ama longminasi The pinnacles of success for your children. Get enrolled to one of the finest schools in Northeast India, 𝐶𝐄𝐲 School, Excellence in Education. Forty years of trusted diagnostic service, Babina Diagnostics. Breaking matungda mayam butaram nokchiri Haukiba May ahumda kuki narco terrorist singna landarakuna mayum maikai mai thabi khraba hauzik Jennings ki mari suva Florida nupigi medicine ward ki bed number 27 da May kunmari dagi kidney animak nabadagi layengduna lairibi laimram dagi laisram divya chahi taramatogi kidney transplant tawnabagi layeng tengbang oina GP gi khutangda cell gi tengbang pirakpa mioi singbu Jennings Relief Committee ki maikai dagi thagatwa phongdorakli hauzik China da lairibi abunlu Jawangna ngasi lupa lising teragi mateng pangbirambagidamag Jennings Relief Committee na thagatpa phongdorakli miyamna ana layengi mateng makhatana pangbirakna ba appeal torakli Divya gi apokpi laisram sanatoi devi gi GP number 8132827565 ni haire Ward Tramatoi Laiba Thinungai Gram Panchayat ki mafam kayada Line Department ki job card ki thabak leptana suri ngasi Thinungai ward number 7 amadi 8 ta job card holder 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐿 humdrana ward asigi Tidim road tagi loktak taba nala sing sengdokre suri ba job card singi matangda ward number 7 gi member L Jitena khungangi iram nala sing ningthina sengdoktuna kanggi laina dagi kalhaunaba nala sing sengba amadi atai lambi thong kaya lunana thamnaba job card ki thabak suhan bibagi lainga puthagatpa phongdorakle
Matam sang pununa lairaba den singasi lu nana senguna patahaubi kaya sengkuna adi kang madi kaya na era kaya na gata badagi tinungai tidingo tudagina lokta tau pawasem saduna amasu lokta na sengdiduna lu nana ni tarani goiba line department goiba ku nombasida tungai iding one number 7 lamadi IT asunba jamaba job holder mayamna chambers da one number 7 member amadi IT member na matam kudimakta wat asida leiba job holder sin amadi pajar kudimakta loina na job ka tato ira kudimakta da government bu hanna line department bu hanna khadate hauze aroi beda maroi be paw amu hana pizari आसाम के कसारदा मैतै पंगल अमदी विष्णुप्रिया के अपुनबा मरी सागनबा मणिपुरी यूनिटी कन्वेंशन चीफ मिनिस्टर एन बिरेना सरुक यादुना पांगथोखरे कांगलुप अहुम के अपुनबा कमिटी अमा सेमलगनी हाइना लाउथोखरे मणिपुर के MP अहुमना पार्लियामेंट की मिफमदा वा अमता ngang तुमिना लैरिबसी मणिपुर की ओइना लाइबक थीबनी हाइना MPCC की वाइस प्रेसिडेंट हरेश्वर गोस्वामीना फोंगदोखरे नोने डिस्ट्रिक्ट की खौपुम एरिया दा NSCM IM का ZUF का कामनबदा NSCM IM की कदर अमा सोकले ZUF की कदर अनि सिरे अमदी लिस्टिप्रिया कांगुजम्बु मोइरांगदा मसिंग यामलबा मियामना हराव तरामना ओखरे महांगना लाकलिबसी मियामबु पंगल थौना हापनबा लाकपनी हाइक्रे ngasi gi oina notice window na sandok teba numidangi manipuri paw matang se loijere mideng tabi de besingbu amuka sohana khurumjari